regulamentado. Fè ti vidéo sa, jodi a pou nou di nou, jan nou wè Saint-Domingue la vin pi difisil de jou an jou. Moun ki gen opotinite gen tan la, ki wè jon ka soti de tou, degaje ou. Paske le mam gade kantite ajan imigrasyon, yap met nan la rue, pou ratrape moun, sa telman bay tet fè mal, sa telman bay yon la perez. Moun tout espoir preske se sou Saint-Domingue nan, che bagay yo vwèman pral komplike. Sa m da konseye nou banan nou gen titan, nou ka defan tet nou profite fel. Paske yon le, men nan pot Saint-Domingue nou pa ka prezante.